ese ubundi kubera iki umugizi wa nabi nk'uwo nguwo iyo arashwa agapfa kubera iki muje mu kiriyo ciwe? Umuntu wasapotinze abamara ubwoko bagatwika imihana bakanyaga inka bagakora ibijangwa byose n'ubwoko cyangwa se ibituma ubwoko buva aho bwabaga, abanyakagara nibo banzi ubu nyine dufite b'ubwoko. Impamvu mbivuga ko ari bo banzi dufite nyine b'ubwoko, abantu bashigikira andi mahanga ngo agende arase bene wabo, kurumva ngo ari umukunzi w'ubwoko. Ngaho utekereza Muniga Ntama karagenda afungisha abana b'abanyamurenge, karagenda arasisha abana b'abanyamurenge. Uwo nguwo ejo niba murasa agapfa muzoja mu kiriyo ciwe. Ese muzomuhamya gute? Niki muzomuvuga yakoze ciza? Ngungwa umunsi w'urupfu w'ikiriyo ciwe muzomuhamya iki? Muzovuga ngo yakoze iki ciza ku bwoko, usibye gusa kumarisha ubwoko? Gakunzi n'umutwe mubi ugondamye umeze nk'igiti basimbutse kikanga gukura, niki muzomuhamya ciza yakoze? Ndagusuhuje, kwifurije igitondo ciza wowe bukeye ndetse nabugorobye, kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe muri gahunda zawe zose murimo. Turamukije abanyamurenge bose ku isi ukuye mu Tugara, turamukije abanyamasisi, turamukije abanyarwanda ukuye mu bifabagana ibyabo, turamukije abantu bari ruguru matongo ya basekuruza mu bibanza bya base, aho muherereye hose Imana ikomeze barinde kandi Imana ikomeze ibishimire. Turamukije by'umwihariko uyo ko subscribe kuri Ineza Live TV, uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi wahisemo neza cyane kuza kwifatanya natwe muri uyu muryango mugari wa Ineza Live TV. Turamukije abanyafrika, abanyaziya, abanyaburayi ndetse n'abanyamerika, aho muherereye hose Imana ikomeze bagire neza kandi Imana ikomeze bishimire. Abantu bakunda igihugu cabo, abantu bagira umutima wa kimuntu, abantu bagira umutima wa kivandimwe, n'ukuri turabegereje. Imana ikomeze bishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Turanabakiriye muri iki kiganiro cacu kugira ngo muze kubana natwe. Turabakunda cyane kandi Imana ikomeze bishimire, Imana ikomeze inabagirire neza. Ndatangirana ijambo uhagarariye Uburundi mu nama ya Loni yavuze. Ijambo ryagiye rivugwa mu Gifaransa, tugenda tugereranya kubishira mu Kinyamurenge bivanye nuko BBC nayikuye kuri BBC inkuru, bo bariko bayivuga mu Gifaransa bakashira mu Giswahili nanje kashira mu Kinyamurenge kugira ngo mbashe kwibasangiza neza nayimenya. Uyu mugabo ari gutakamba, ari gutabariza amahanga kugira ngo bamufashe bamukize u Rwanda. Iwe ntiyemera ko ari M23 yafashe Uvira, avuga ko ari abanyarwanda bayifashe kandi bakomeje gusa n'abatera ubwoba kuko isaha n'isaha bo batera. Ngira ngo mbibutse ko ibi bintu kandi ubushize Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi nawe yagiye abigarukaho cyane, ashinja ko M23 isapotingwa n'abanyarwanda cyane, ari nabo bayikoresha. Agenda ayisabira ibihano ahantu hose hatandukanye hirya no hino. Ngira ngo mwagiye munabona ko mu makipe yamamaza u Rwanda, zino za Visit Rwanda, harimo PSG na Arsenal na n'indi kipe ntari kwibuka neza, yayigezemo ashaka gusa n'uyigumura kugira ngo bareke uko gukorana cyangwa se ibyo yamamaza barimo. Uyu mugabo uhagarariye Uburundi wari muri ya Loni, mu nama ya Loni, yari yicaye ibumoso bwe, ubona hicaye no mudamu Kayikwamba Wagner, umuvugizi wa Kongo. Ubona ko ari inkuru bari kuvuga isa n'itari nziza cyane, tibemera ko M23 ari abakongomani bari kurwanira uburenganzira bwabo cyangwa se bari guharanira kwishira kwizana kwabo. Ibyo ngibyo nshuti bitindaho cyane, si wo mwandiko wacu w'uyu munsi. Umwandiko dufite nuko murabizi ko umugabo warigize inshanutse cyane ngo ni umuvugizi w'Uburundi, yihishe umwambaro w'igipasiteri bayahaga. Ubu nyine ngira ngo turabamenyesha ko ari mu bitaro aremze kubera depression cyangwa se koma yo kumva ko Uvira yabaye tombe kuri M23 n'abakongomani 100%. Ubu ngubu nawe arimo serumu isa niyo kumwihanganisha cyangwa se kugira ngo bashiture umutima. Murabizi ko abantu banini babyibushe cyane, iyo hagize akantu kabakanga cyangwa se akantu kabatera nk'ihungabana, umuvuduko uzoba mwinshi, si kimwe n'abantu bananutse.
ibintu nka biriya biza byama bigenda nyine papa kwisha. Undi mugabo nawe wari werigize inshanutsi ngo ni Fred Gakunzi, nabonye ari naho yakoze ikiganiro. Noneho nabonye umutwe wiwe wahengamye cyane, nimba ari depression nayo yawujanye gutya, ariko nyine ukabona nta formule. Ni nkaho nawe amakuru ya Uvira hari ibintu byinshi yangije mu buzima bwiwe cyangwa se mu mubiri wiwe. Nuko ariko ikintu tuje kubabwira ubu nyine ni ukwamagana ubugizi bwa nabi buri gukorwa na Munigantama ndetse na Kingungwa. Murabizi ko ushize Munigantama ntani iminsi 2 ishize hari abana b'abanyamurenge yafashe aragambanira babajana Kinshasa. Abana amakuru hari nuko abo bantu yari yafashe ari abana afunzi, ariko iwe ngo yabafasha babwira ko agiye kubarinda ahantu hari abasirikare ashobora kubagirira nabi, naho kumva arabajana abashitse muri ba mayimaye cyangwa se bakatanyama, ababwira ko ari abasirikare b'igisirikare cyangwa se inyeshamba z'umutwe wa M23, niko kubashinja. Barabajana ikinshasa kugira ngo babakatire urubakwiye. Uwo mugambi wari kumwe n'umuntu witwa Kingungwa, Kangungwa inani. Ubwo bugome niyo ndengakamere by'aba bagabo babiri turabwamaganye, tubwamaganiye kure. Aba bagabo ni virusi iri mu bwoko cyangwa se virusi iri mu gihugu, kandi murabizi ko virusi iri mu gihugu nta kindi ikora, igenda ifata namwe ko murabyumva ngira ngo igenda irimbura, igenda ikora ibintu bitari byiza. Ni ukuvuga ngo amakuru dufite ubu nyine ni uko mu Burundi kuva bakwifungira imipaka bonyine inzara ibamereye nabi. Zandagara bageza batugurishirizaho ibe ryo hejuru, zazi n'imitaga ngo ni indundi, ni ngaho tugiye kuzozonera ubuntu cyangwa se ubusa kubera inzara iri muri kiriya gihugu cy'u Burundi, kubera Neva wenyine yifungiye imipaka ku bushake bwiwe, kuko yatinyaga ko Uvira kontrolwa na M23 isaha n'isaha bashaka kumwinjirana, ugasanga ibindi bibaye ibindi. Kandi nabonye itangazo ryanditswe na Colonel Nanga avuga ko nubwo abarundi bari mu misozi miremire yacu bari gukomeza kurasa za Minembwe n'abaturage ndetse n'abasivili, twebwe igisirikare cya M23 cyangwa se ishyaka rya M23 nta kibazo dufitanye n'abarundi, nta rubanza dufitanye n'abarundi. Abasirikare b'abarundi mwese muri mu misozi mwabuze uko mutaha, tubahaye inzira, tuzabaherekeza tubahaye inzira. Murabizi ko n'abarundi bagiye bafatirwa ku rugamba, benshi bagiye bafungwa bakarekurwa bagataha amahoro, ariko Neva we avuga ko buno bwirinzi bwo kurinda imipaka ari ukurinda igihugu cy'u Rwanda. Kandi mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda ntaho gihuriye n'ibi ngibi bihabiba muri Kongo, kubera ko Kongo kirarwa n'abakongomani bene wabo. M23 wasa abanyarwanda n'abakongomani bari kurwanya ubutegetsi bubi bwa bene wabo bw'abakongomani. Indi nkuru ibabaje kuri babayobe ngo n'utugara, ariko ikabishimije kuri twebwe. Hari umugabo uba uri Kampala, kawigikara uyogira ko uruhara ntamenye izina ryiwe, sinaryibutse ngo ryandike, ariko nanone ku mudarapa hano. Uwo mugabo ni Akagara originale, aba muri rya tsinda nigera kubabwira ubushize riyobowe n'umugore w'umunyakagara. Abari Kampala mwebwe ko murabyumva cyane, uwo mugore muramuzi uyoboye iryo tsinda cyangwa se icyo kibina cyo kurwanya ubwoko aribo banyakagara. Uyu mugabo nawe ubu tuvugana ari muri koma yayindi iteye ubwoba, ariko nukuri ko Imana bino bintu ino nkuru yifatwa rya Uvira abanyatugara, ndagira ngo nk'umudamu ukuriwe w'umunyakagara kumva nkuru, wumvise izo nkuru ndango yasutse inda. Iki kintu caje kubashoke kuri aba bantu, kibakoraho, kibangiriza ubwonko, kubera ko sibyo bitegaga, sibyo bari kubona imbere yabo. Uyu mugabo tani bakizina ryiwe, ariko nindyibuka nzoribabwira. We mu Kampala nawe ari muri depression iteye ubwoba, nawe ndagira ngo ari mu bitaro kubera kumva gusa ko Uvira yafashwe.
hari n'undi mugabo witwa uri muri Amerika Arizona, umugabo w'umugome cyane, ni umunyakagara nawe ngo ari mu baterankunga butugara ino muri Afurika, cyane cyane muri Kenya no mu Bugande. Ngira ngo hedikota y'abanyakagara yose iba Kampala. Ni ukuri kose muzobaririza amakuru neza mwumve, abanyakagara hafi ya bose ba bandi nyine za kazarika zose ziri Kampala. Hangaha rero gusa utunyenzi twaba tugomba gusa gukubita imigari ko dusa n'utuboshwe ibo ntaco batwaye, ariko ikibazo cyose cy'abanyakagara kiri Kampala. Uwo mugabo nawe uri muri Arizona muri Amerika, ubushize yatanze amafaranga $6,000 kugira ngo imigambi yabo igende neza, cyangwa se imigambi yabo igerweho, imigambi mibi ku bwoko, imigambi mibi ku banyamurenge. Ari muri ba bandi bagiye bagarura abana bari batashe babatabazi babatwirwaneho, ari mu bantu bagiye babagarura, akemera agatanga amafaranga kugira ngo ibyo bintu biburizwemo. Uwo mugabo nawe ngo ari mu ihari itari nziza, gushora amafaranga agahomba, gusapotinga ibikorwa bibi bimwe bigaferinga, n'intwaro nyinshi abarundi bari ko bakoresha bica ubwoko bw'abanyamurenge. Harimo ukuboko k'uwo mugabo uri muri Arizona w'umunyamurenge ukuriye utugara. Utekereze mwene wanyu, amaraso yanyu, umunyamurenge mwene wanyu ngo karagurira ngo bamaye imbunda ngo babarasa. Mwumva ukuntu aho tuba tugana ari habi, mwumva ukuntu inda zacu zizoduta ku misozi. Twakuze twumva bavuga ngo uriya mwana ndagiye izomuta ku musozi, kandi ukuntu umwana uri imbere y'abandi wanze gusa gutegereza abandi kubera ko yisonzeye. Ariko aba bagabo bo ni abanyabikorwa bibi, ntaho bataniye na Rusoferi ari we Shayitani. Ibikorwa byabo ibaze karasapotinga iseka c'abarundi kugira ngo kimare abanyamurenge, karasapotinga Wazalendo, agasapotinga mayimayi, babamayi batunyazinka, babamayi batwiciye ababyeyi, babamayi batwirukanye iwacu, karabagurira imbunde kugira ngo baturase. Ariko nkeka ko abantu butugara, nkeka ko abenshi nta mitima ya kimuntu baba bafite muri bo, abenshi nta mutima wa kimuntu baba bafite. Impamvu mbivuga, kuragurira umurundi imbunde n'amabokisi y'amasasu kugira ngo aje kurasa mu minembwe, kugira ngo aje kurasa mu bijombo, mu mikenge, mu mikarati, mu karingi, irundo, wowe nta wawe uhari ku buryo utekereza ukavuga ngo ese ibi ngiye gukora byibuza nibarasa hari ahantu uwanje we ntazoharwa, ese ntibazoharasira umwana wa mukuru wanje cyangwa umwana wa mubyara wanje cyangwa umwana mbereye tonto. Ibo bariya bandi kwereka ko inda ariyo bashize imbere, ibindi byose babiteye umugongo, nuko baza bashora amafaranga mu bikorwa bibi nka biriya ku gihugu kihakirasa abene igihugu bari mu gihugu cabo. Tekereze nk'icyo kintu, icyo kintu nta mutima wa kimuntu uba ugisigaranye muri wowe. Umutima wawe uba waramaze kubora, hasigaje gusa ko inyo ziwujamo kugira ngo ucikane. Kuratera inkunga abantu ngo baje kurasa iwanyu, ibibaze nk'icyo kintu nawe ngo iwacu twebwe ni mu Kanono ku Ndondo, ibaze nguriye Abazalendo ibikoresho ngo baje ku Ndondo kurasa. Yego siho ndi, ariko hari uwanje uhari, hari mwene wacu hari umunyamurenge, ariko gusa kubera ko nangiritse muri jewe kubera umutima ya kinyamaswa ko ndarasi wacu. Hari ibintu maze iminsi mbona bikambabaza cyane, bikambabaza. Ese ubundi kubera iki umugizi wa nabi nk'uwo nguwo iyo arashwa agapfa? Kubera iki muje mu kiriyo ciwe? Umuntu wasapotinze abamara ubwoko, bagatwika imihana, bakanyaga inka, bagakora ibijangwa byose n'ubwoko cyangwa se ibituma ubwoko buva aho bwabaga, ejo yamara gupfa imbaga zose, amatangazo ngo bari kubikanya kugendera ngo muzaza kugira gute? Uwo muntu muhamudutabariza ngo tuzaje mu kiro ciwe,
uza amaraso yamenye, uza abantu yishe, uza ababyeyi yagize abapfakazi, uza abana yagize imfubyi. kubera iki murenzaho? kubera iki murenzaho ikintu nk'icyo ngicyo? Abanyakagara nibo banzi ubu nyine dufite b'ubwoko. Impamvu mbivuga ko aribo banzi dufite nyine b'ubwoko, abantu bashigikira andi mahanga ngo agende arase bene wabo, kurumva ngo ari umukunzi w'ubwoko. Ubu umukunzi w'ubwoko, uwo ni umwanzi w'ubwoko 100%. Ni umuntu mukwiye guha akato, akabaga, akifasha, yanagira n'ibyago biramureba. Ariko uza abana b'abanyamurenge bari ahangaha b'imfubyi, uza abagore bari ahangaha b'abapfakazi kubera abanyatugara b'abagome. Ngaho utekereza Muniga Ntama karagenda afungisha abana b'abanyamurenge, karagenda arasisha abana b'abanyamurenge. Uwo nguwo ejo niba murasa agapfa, muzoja mu kiriyo ciwe. Ese muzomuhamya gute? Niki muzomuvuga yakoze ciza Muniga Ntama? Ku rupfu rwa Muniga Ntama muzovuga ikihe kintu ciza yakoze? Muzoreka abazarenda bagenda bamuhamye, n'abarundi bagenda bamuhamye, n'abamanyimanyi bagenda bavuge ibyiza yabakoreye byo kwicisha bene wabo. Kingungwa umunsi w'urupfu w'ikiriyo ciwe, muzomuhamya iki? Muzovuga ngo yakoze iki ciza ku bwoko, usibye gusa kumarisha ubwoko? Gakunzi n'umutwe mubi ugondamye umeze nk'igiti basimbutse kikanga gukura, niki muzomuhamya ciza yakoze? Karitereka ku i Burundi, abarundi batumazeho abavyeyi, abarundi batumazeho abana, abavyeyi ntibakigira abana, abagore ntibakigira abagabo, kubera leta y'u Burundi zibarasa. Ejo bundi ubwo barasaga mu Minembwe biriya bisasu byose, cyangwa ziriya ndege za Sikoyi zigenda zirasa mu Minembwe, n'ahandi hose za Bijombo, n'ahandi hose za Mikenge. Mukeka ko abanyatugara atari bo basekeye abanyamurenge? Uyu munsi murase Mikenge, ahantu fulani hari ababyeyi, abasivili, abana batazi no gukoresha imbunde, abana b'inzirakarengane, abana batoya. Ngo Muniga Ntama karagenda bicisha. Mwamara ngo yaye ngo umuco abanyamurenge ngo turenzaho, ngo uyu muntu yagize ibyago ngo turatabana turenza. Munamutabara muje kumuvuga hiki niki ciza yakoze? Ahubwo mwage mukavuga ibibi yakoze, kandi ugasanga no kukiriye umuntu nk'uwo ngo yari umukristo. Muniga bifuranza no bavuga ngo ni pasiteri, ngo yari umukristo, ngo yari pasiteri, ngo pasiteri wuhe? Pasiteri ni umuntu wereka abantu inzira ija mu ijuru, kwirinda ibyaha, gukora bikwiye. Kajya jambo rivuga ngo nkwiye gukora imirimo y'uwantumye akiri ku manywa. Hari abantu bamwe bazopfa gutya tukabica tubavugaho. Niki Kingunga tuzomuvuga hiki? Muniga Ntama tuzomuvuga hiki? Gasita tuzomuvuga hiki? Masunzu tuzomuvuga hiki? Umunsi w'ikiriyo cy'abo bantu niki tuzobavugaho? Abo bafashije nabo bafashije kwica bene wacu, muzoreka aribo babavuga neza. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye isoni, ibintu biteye ubwoba mu bwoko, kubera iyicwa ry'abanyamurenge mwagizemo uruhare. Masunzu abana yicishije abanyamurenge, abagabo b'abanyamurenge yicishije mu zumubare wabo. Gasita we suko. Abanyatugara nibo banzi bakomeye nyine ubwoko bw'abanyamurenge bafite. Karakwihishamo akagenda akuraho urutoki, urwara, ugutwi, ino iki kwishasise. Ariko turashima byimazeyo, turashima bivuye ku ndiba y'imitima. Abarwanashaka AFC twirwaneho, muri abantu b'ibitangaza, muri abantu b'agaciro, muri abantu tutobona uko tuvuga. Kuja kubavuga no kubanza tugapfukama kubera ibikorwa byiza, no kudukuraho igisuzuguro, no kudukuraho igisa n'ikibi bano bantu baba badutera. Ariko Imana izababaza ibyo mwakoze. Buri muntu wese azahemerwa bivanye n'ibyo yakoze. Ndege y'abarundi nayo ngo yahanuye muri Uvira.
turabakunda cyane, reka tubabwire ngo mwakoze kubana natwe. M23 yafite twirwaneho, muri abantu b'agaciro cyane ku gihugu ndetse no ku bwoko no ku muryango. Mwarakoze cyane kudutabara, mwarakoze cyane kuhatubera, mwarakoze cyane kwigomwa. Reka tubabwire ngo mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze barinde kandi Imana ikomeze ibishimire. Namwe bakunzi ba Inaza Live TV, mwakoze kubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Reka tubabwire ngo amahoro, umutima n'amafaranga mu ikofi. Ciao ciao, bye bye.